dyna ni, canlyniad fan hyn yn nosbarth y Texel Glas. Wel, Caryl, fel arfer, ni'n disgwyl cael rhyw fath o rester fer. Mae hwnna wedi bwrw ni'n go gloi fyna. O'n i chwarae teg, dyw hwn ddim wedi wyli bywan o gwbl gyda'r pare yma heddi. Mae'r rosets yn mynd allan yn go handi gyda fe, felly chwarae teg iddo fe, mae fe'n neud pethau yn go slick yma. Ie, wel, na fe, Chris Davies cael Betran Powys yn ennill y dosbarth a Geraint Davies Garth Brengi yn ail. A Chris oedd wedi ennill y gysadlaethon, y llynedd hefyd. Ie, a eto un o'r una sydd yn brydio tipyn ar gyfer y David Glas ac yn gwerthu yn aml mewn arwyddiannau yn ystod y geia hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Caryl. Na i fynd draw i gael sgwrs cyflym iawn gyda Chris, a dwi'n gwybod mae fe yn grefftwr yn trimo hefyd. Wel, Chris, amazing. Second year running, is it? It is, yes. But really, yeah, speechless to be honest with you, yes. Really didn't see that one coming, no. Wow. That's it. And it happened quite quickly there, didn't it? It did, yes. I did. It's, but really, like, very happy to have won a big class, to be honest. But, yeah, great show of sheep. And I must admire your trimming skills. They're amazing. Oh, it's very kind of you, but... How many sheep roughly do you trim in a year? Good question. I've never counted it up, to be honest. Too many, I'm sure. A few. Yeah. A few. Well, good luck to you later on. Lovely. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Cheers. Thank you. Da iawn.